krečenje voćaka i krečenje stabala drvorednih ili vaših ukrasnih vrsta, zaštita stabala tokom zime. Vidjet ćete razlike, pričat ću i o jednom i o drugom, tako da će moći da izvučete sve što vam odgovara za vaše uslove. U kasnu jesen ili tokom zime, ranije zime, ono što je vrlo korisno što možete uraditi za svoje stablo, to je da ga okrečite. U ovom slučaju su voćke krečene krečom. Ono što želim da napomenem, vidjet ćete razliku i pričat ću o drvorednim sadnicama i sadnicama koje su ukrasne, šta i na koji način radimo. Ovdje što hoću da napomenem za voće, pošto dosta vas piše, pita na kakav način to uraditi, mnogo je dobro zaštititi iz više razloga. Jedan od prvih razloga je taj što je to kao grožđana mast za usne koje tokom zime ispucaju, tako i za drvo. S obzirom da imaju dnevne temperature koje nekad budu i 10-15 stepeni, pogotovo vidimo ove zime, a nekad mrazevi budu i do -5, 10, tako da ta raspon temperatura uslovljava da može da pukne kora i to je oštećenje za drvo. Znači prvo što je to jedna zaštita, da tako kažem fizička zaštita od pucanja kore, drugo što je zaštita bakterija i svih ostalih insekata koji mogu napasti drvo, pogotovo na oštećena mjesta. I još jedan vrlo važan razlog što je ta svetla boja odbija sunce, tako da u proleće kasnije će krenuti biljke. To nekad zna da se produži to kretanje i da 3, 4, 5 do 10 dana. Vrlo je presudno to, ako su voćne sadnice u pitanju, ovako svetlost odbija, neće se grejati, da tako kažem stablo, neće krenuti sokovi i to može da pomeri kretanje vegetacije. Ako budemo imali neke zakasnele mrazeve, voćke mogu ostati sačuvane i da imamo plod. Pored lepog vizualnog izgleda, kako kad se pogleda i vidimo voćke ovako okrečene i ove mlađe sadnice je dobro okrečiti još zbog jednog razloga. A to je da zečevi ne vole taj, da tako kažem, kreč koji je nanet, tako da mjesto zaštite one koje imamo možemo okrečiti, to će sprečiti zečeve najviše da naprave oštećenje kore. I evo na samom ovom primjeru da pokažem, znači kreči se ne samo stablo, nego okrečimo i ovaj deo bočne grane, jer najčešće se desi da pucanje kore bude u tom delu, da tako kažem, pa zvučiću između stabla i grane. Tu se dešava da pukne kora i tu može biti potencijalno oštećenje. Znači nekoliko centimetara okrečite i te bočne grane koje idu pogotovo u tim mjestima gdje se spajaju sa glavnim stablom. To će zaštititi. Ono što još želim da napomenem, šta ne treba raditi, pitaju da li da poprskaju celu biljku. Ono što nije dobro se poprska cela biljka zato što može da se desi ako se poprskaju pupoljci, znači deo koji nosi pupoljak, može se desiti da tu oštećen pupoljak bude, kreć će ga oštetiti i neće imati roda na tom mjestu. Znači nemojte gornje grane, samo stablo i ove bočne i sam deo uz bočne grane. Evo ova mlada kora od ove mlade sadnice jabuka je oštećena, znači tu je napravljen premaz i to je, da tako kažem, zaštita samog mjesta. To je potencijalna mogućnost da se mogu javiti problemi, bakterije, insekti i sve ostalo. Ovako je zaštićen. Vidite kako lepo izgleda, znači potpuno je premazano, dobar gust premaz nanet preko stabala i vidite kako dobro pravi zaštitu, da kažem, pored te vizualne, nabrojao sam koje su i druge prednosti ovako okrečenih biljaka. I najveća pomoć koju u ovom zimskom periodu možemo dati biljkama, pored krečenja, to je da stavimo stajnjak. Možemo ga staviti oko stabla, možemo okopati pa dodati stajnjak, zato što taj stajnjak će mnogo popraviti fizički sastav, ima hrane. To je odlično za biljke, tako da iskoristite ovo vreme kad nema padavina, kad možete provesti malo vreme na polju, dovoljno jedno drvo zaštititi. Mi ćemo to upravo sada uraditi sa našom drvorednom sadnicom. I ono što je najvažnije, što mislim da je vrednije od svega toga, to je kad se posvetimo nekom radu sa biljkama, kad provedemo neko vreme na polju, pogotovo u tako nekom korisnom radu,
prvo što se vrati raspoloženje, to je najbitnija stvar u radu sa biljkama i u prirodi se nekako, da tako kažem, kao da se uzemljimo. Nekako se vratimo prirodi, vrati se raspoloženje i oni stresovi koje svi mi osjećamo kada smo u velikim obavezama i poslovima, taj stres nekako kao odnešen bude sa radovima, sa biljkama. Tako da je bitno da krenete sa tim i sve su ove male stvari, možete jedno drvo zaštititi, mnogo znači. Zato se i trudimo da snimamo, da podstičemo, da dosta nam znači vaši komentari koji pišete, koji nas onako ohrabrujete sa tim što ste uradili, krenuli i videli rezultate. Tako da, eto, svi zajedno krećemo ka tome da što više vremena provodimo sa biljkama i sad kad je ovo hladno vreme, a evo kako mi zaštićujemo drvo. Posebno u ovom slučaju naš liriodendron koji se nalazi ispred kuće, treba posvetiti pažnju tom drvetu zato što pričao sam i pisao sam o njemu, biće tu i onako dosta uspomena, već ih je do sad i bilo, tako da to drvo narednih 100 godina će pričati svoje priče. Ova čista bela boja je znak da je stavljen samo kreč, znači tako su okrečene i zaštićene biljke. Mnogo je mogućnosti, mnogo je recepata, da tako kažem, kako se koristi taj premaz. Ono što ću ja sad ispričati vezano za naše iskustvo, za biljke u hortikulturi, znači kako njih štitimo i kako je po nama najbolji način da se napravi ta smesa za zaštitu kore biljaka. Da ne propustim da snimim ovaj detalj što sam primetio, naš crko je inače pulin. To je ona rasa koja jako dobro i poslušno čuva stada. I ima još jednu dobru osobinu koju sam primetio i kod njegove majke, koja je imala. Svaki put kada odemo u rasadnik i neke stvari ostavimo, on ostane tu da leži. Jednom prilikom smo ostavili, u rasadniku smo bili i skinuli smo jakne, bila je vrućina, ostavili smo i otišli smo da ručamo. Vidjeli smo da njega nema, da nije tu, čudili se nema, obično su vrzma oko nogu stalno. I onog trenutka posle kad smo se vratili tamo u rasadnik, parcela koja je bila udaljena, vidjeli smo da on leži pored tih stvari. I to se svaki put ponavlja. Evo sad kad smo pripremili za snimanje, stavili smo kantu i džak sa krećom, on je tu ostao da leži, a mi smo tu okolo nešto drugo radili, a on je ostao da leži, kao da misli da treba da čuva to od nekoga. Za voće ste vidjeli kako treba da se okreči, da se zaštiti. Ono što sam ja posebno teo da pričam i naglasim, to je način kako se štiti drveće. Odnosno, da li su sad to drvoredne sadnice, da li je vaše neko drvo za hlad koji imate, jako je bitno to kako uraditi, zato što je kora najosjetljiviji deo biljke. Ako se ona ošteti, nekad drvo može zbog toga da strada, ako bude sve kako treba, drvo će i više desetina godina krasiti prostor. Konkretno kod nas ovo drvo za hlad, liriodendron, dosta sam puta pisao o njemu i snimali smo. Pročitajte na blogu ako želite te, da tako kažem, uspomene koje nas vezuju za ovo drvo. Kad smo ga posadili bilo je jako malo, ali evo vidite kako je moguće da se dešava na pojedinim mjestima. To je mjesto gdje je bio rez, gdje je bila grana, ona niže grane koje smo rezali zato što su nam smetale da bi imali visoku krošnju. Ta mjesta gdje je orezano su potencijalne mogućnosti da se pojavi sutra neko oštećenje, da uđu bakterije, da uđe sve nešto što bi oštetilo biljku. I evo sada ću pokazati kako to štitimo i kako u ovim zimskim periodima treba to uraditi. Pored same zaštite oštećenih mjesta, pogledajte ovaj deo kore ovdje, pojavljuje se i mahovina. Pogledajte malo na kori, ima prosto onako crvenkastu boju ovaj deo. Više izložen suncu, sve te fleke koje postoje po kori, one će se zaštitom umanjiti, skoro će i nestati. To je ono što sam rekao i na početku. Znate kako grožđanu mast stavljamo na usta kada je hladno, to ne radimo leti. Zašto voćke i biljke zaštićujemo zimi? Baš zato da je zaštitimo tu koru od hladnoće. To je ova zaštita i krečenje, malte ne, ajde da tako kažem, kao grožđanu mast kada stavljamo na svoje usne da zaštitimo od pucanja. Evo sad me kolega Dule onako nasmijao i ispričao mi njegovu dogodoštinu sa kupovinom i traženjem grožđane masti. Valjda smo mi iz tog perioda kad je grožđana mast bila u apotekama, on je pitao za grožđanu mast, pa mu prodavačica rekla da skoro 20 godina nije čula za taj izraz. Znači, mislim na ono što se sad kupuje labelo ili već kako se zove, na te zaštite,
da tako kažem, zaštite usana, ali ono što je važnije, što je u principu suština, što sam rekao, da ta kora će se zaštititi tokom zime i onda će biljka jednostavno na proleće lepše izgledati. Drugo što će sokovi lakše ići u gornji deo stabla, neće biti mahovine, tako produžavamo vek stablu. Još jedno sredstvo koje je skoro zaboravljeno, a jako se koristilo i jako je delotvorno. Pored grožđane masti, koje sam rekao kako je izazvalo smeh kod prodavačice, ovo je stajsko đubre, balega. Znači sveža balega koja se koristi baš upravo na mestima kore koje su oštećene. Naši stari su na mestima gdje je oštećena kora premazali sa balegom koju pomešaju sa zemljom i krečom i tako zamažu mesto. To je kao prevoj, kao zavoj na ranu. Pre samo krečenja stabla, prvo želim da ova mesta koja su oštećena posebno zaštitim, napunim. Znači stavite malu količinu sveže balege, kravlje balege, dodamo kreča, otprilike duplo manje kreča nego što smo stavili sveže balege, duplo manje kreča stavimo i još jedan sastojak koji je jako bitan i sada ćete vidjeti zašto su i krtičnjaci dobri. I krtičnjaci su odlični, malu količinu, znači koliko smo stavili balege, toliko stavimo i krtičnjaka. Zašto? Zato što u sebi ima gline i ona je isto jako dobra za taj deo što se tiče zaštite drveta. Znači ona nekako kao da kažem flaster dođe na samom mjestu. Inače da napomenem sad kad smo još kod krtičnjaka, sada je vreme kada krtičnjaci se sve više pojavljuju na travnjaku zato što je zemlja vlažna, bila je sušna jesen, krtice nisu mogle tako mnogo da riju, sada je idealno za njih zato što polaze u potragu za hranom i dosta se pojavljuju po travnjaku. Govorio sam o tome, prvo nemojte se ljutiti jer ne znamo ko je kome ušao u čiju teritoriju, a znam i ja ne volim kad se lep travnjak onako upropasti, da tako kažem vizualno sa samim ovim krtičnjacima. Ono što možete da uradite, da odmah kako se pojavi krtičnjak, sklonite svu tu zemlju i otvorite kanal. Svi ti otvoreni kanali onako su najdelotvorniji da krtica ne može brzo da ih popunjava i posle određenog vremena odustaje, skloni se. Jedino treba biti uporniji. Mada nekad kažemo da pametniji popušta, nemojte biti u slučaju sa krticom tako. Dobro promešajte da se sve dobro sjedini. Znači da ovaj kreć se dobro napravi, onako dobra smesa. Tu sad ne moramo da sipamo vodu, znači za ove rane koje želimo da prekrijemo, tu ne sipamo vodu. Znači samo dobro sjedinimo, napravimo ovako glinastu masu i sada ćemo popuniti rupe. Kada smo dobro pripremili smesu, sad popunjavamo rupu. Znači jednostavno napunimo čitavu rupu, možemo sa strane skloniti sve što je višak, to će vremenom ispasti. Bitno je da je rupa dobro zatvorena, znači da je tu popunjeno, da ne može da ulazi voda. Voda je najveći neprijat zato što ulazi voda i može da dođe do truljenja. Vidite, sad smo fizički zatvorili to mesto koje je bio potencijalni izvor zarazi i mogućnosti da se drvo ošteti. Tako je drvo sad zaštićeno, zima ga neće štetiti, ovako je problem kada bude pred predstojeće mrazeve, sada je opasnost da tu se ne zadrži voda, jaki mrazevi i tu dolazi do pucanja i oštećenja. Znači, prođemo i da vidimo na stablu i mala oštećenja, bolje je pokriti. Prođite i pogledajte ako imate u okruženju i na nekom stablu, na nekom drugom mjestu, ako ste rezali grane pa je ostalo onako svež rez ili neku mogućnost da onako crni, i to iskoristite priliku i zamažite. Vidio sam kod nas na jednom javoru isto to, idemo i to da zamažemo. I evo i ovdje na ovom rezu isto, svi veliki rezovi mogu se namazati i krečom, još dobro je, još bolje kad imate ovako mogućnost ove smese koju nanesete
pogledajte, tako je drvo zaštićeno i evo vidite ovo mesto uvek na ovim granama gde dolazi do pucanja, što sam pričao i kod voća, vidite na tom mestu pucanja. Ako nećete sva stabla krečiti, ali svakako probajte da zaštitite u tom delu i onda kreč će još dodatno zaštititi prostor. A ovako kad napunimo sa ovom zaštitom, pogledajte, sad više neće moći i neće imati mogućnost se zadržava voda unutra da ulazi i da dođe do pucanja kore. I evo sa zadnje strane drveta najveće oštećenje, znači grana koja je tu bila, onako najveće oštećenje napravila, skroz ćemo popuniti taj deo da budemo sigurni da se neće zadržavati voda, da neće dolaziti do izmrzavanja, znači popunimo, nećemo smetati ako pređemo i na deo, da tako kažem, zdrave kore, to će samo spojiti, napravit će bolji spoj i za drvo će značiti kao da smo ranu, da kako kažem, malo više previli. Neće ništa smetati. I sve do mjesta gdje je oštećena kora ili vidite neravnine, tu nanesite, a nek ostane ovaj deo kore koji je zdrav i koji je dobar. Pogledajte kad smo sad naneli kako jednostavno na samom stablu sad više nema onog udubljenja gdje potencijalno postoji mogućnost da dođe do ulaska vode, bakterije i svega ostalog. Sada kada smo rane pokrili, sada ide krečenje. Ono što sam ja u praksi primetio da je kod nas dalo najbolje rezultate, stavimo jednu količinu, ako hoćemo jednu vanglicu, sam izmerio sveže balege, znači jednu vanglicu nje i sad treba da stavimo jednu vanglicu kreča. Pola može da se stavi, naši stari znam da su stavljali veći procenat balege u odnosu na kreč. Znam da je tad bilo manje, da tako kažem, kreča nego balege, sad je kontra. Sad vidim da dosta često se govori da se koristi samo kreč. Razumem, za voće mnogo lepše izgleda kada se samo krečom kreči, kada nema balege, zato što je lepše bela boja. Mnogo lepše izgleda, vizualno je lepo, dobro je. Vidim da se stavlja, da preporučuju ljudi iz voćarstva, to morate konsultovati se sa njima, da oni preporučuju so. Ja nisam imao prakse da u hortikulturi stavljam so, s obzirom da balega ima tu osobinu onako veziva, da tako kažem, nije imalo potrebe da so, kao u slučaju voća, so daje nekako kao postojanije nanosi se na stablo. U ovom slučaju to ima potrebu balega. Sipamo vodu i nemojte odjedanput mnogo vode sipati. Stavite prvo jednu količinu, pa onako razmešajte da vidite da li treba dodavati. Lako je dodati vode, a teško je skloniti. Ako previše sipate, onda jedino što možete da uradite da dodajete još više smese kreča ili balege, tako da bolje manje sipajte vode, pa razmesite, pa onda vidite da treba dodavati. Sada vidite da ova razmesen deo ima više boju, onako zelenkastu, nema te bele boje toliko kao na čistom okrečenom stablu, kao što ste videli kod voća, ali i ovaj deo, iako je tako tamna boja, kako bude prolazilo vreme, dobijat će malo više bele boje. Za naše drvo svakako će ova smesa biti mnogo bolja. Tako polako razmesite i ove grumuljice koje postoje dobro onako rasturite i onda možete dodavati još vode. Ako dodate odmah mnogo vode, nećete moći lako da ih onako sjedinite. Evo sada dobro razmućeno, sipali smo više vode, polako smo sjedinili i sada krećemo sa krečenjem. I evo nekoliko, onako da kažem, banalnih stvari, ali će vam puno značiti kad budete počeli da krečite. Prvo, imajte mekanu četku koja onako nije skroz kruta, da ne pršti mnogo taj deo što budete krečili. I još jednu stvar koju želim da kažem, kad umačete četku u ovu smesu, umočite otprilike 1 do 1,5 cm, ne celu četku. I sad kad treba da trljate, nemojte trljati popreko po samoj kori kontra, zato što će pršti, nego idite ovako, jednostavno niz deo same kore, tako nanosite. Posebno je važno ovdje gdje je mahovina, gdje su ta mesta koja potencijalna mogućnost sutra da dođe do nekih, da tako kažem, oštećenja, tu malo bolje namažite i premažite koru i kažem sve
ovako uzbrdo, nizbrdo, nemojte ići ovako zato što će ovo mnogo da pršti. Ova crvena boja kore koja je u ovom delu već na proleće će dobiti drugačiju boju. Što se tiče samih zaštite drvorednih sadnica, ne morate raditi svake godine kao kod voća. Ovakva stabla, kad su mala, možete zaštititi da sačuvate od zečeva, što sam rekao, i za voće, i otprilike jednom u 2-3 godine to uradite, bit će dovoljno. Morat ćete više puta da pređete na istom mjestu kore, zato što je kora onako hrapava i nekad neće moći da tečnost uđe skroz duboko. Znači prođite više puta po istom mjestu da onako se skroz natopi, da pokrije i da ne ostane nigdje mjesto koje nije pokriveno premazom. I evo sada smo ovo naše omiljeno drvo za hlad potpuno, da tako kažemo, kupali sa ovim. Pitali su me ranije da li to mogu da rade i tokom leta kad primijete oštećenje na drvetu. Što se tiče samog vremena rada, može i onda da se radi. Jedino razlog više zašto sad radimo, zato što štitimo od hladnoće, ima još jedan važan razlog. Sada nismo u dvorištu, nemamo mogućnosti da prolazimo pored drveta, da ga zakačimo, da taj kreč prenesemo na odelo ili na nešto od stvari. Zato je isto i razlog zašto se to radi zimi, u jesen, u zimu, zato što biljkama više vredi, zato što bolje podnose hladnoću, zato što se tad dvorište se manje koristi i svi ti radovi tokom zime koji su vezani sa nanosom, lakše je i manje ćemo se mi onako isprljati u odnosu na leto kada smo tu, kad deca možda se penju ili bilo šta drugo i često prolazimo i koristimo drvo za hlad. Vidite koliko je sad boja tamna u odnosu na onu voćku koja je skroz bela, to je zato što ima balege, ali znajte da će i ova boja vremenom sve više da beli. A šta uraditi sa viškom koji vam ostane? I ova naša vrba koja je mnogo stara i ovdje odgovara na super izgled, onako imali smo prilike da jedna žena iz Francuske rekla da je podsjeća na masline, neobične su, pogotovo kad počnu onako prolistaju. Sada je vreme da se seku te vrbe, ali ovaj deo zaštite koje nam je ostao sipamo u samo stablo, u ovo šupljo stablo, to je kao dezinfekcija samog drveta. Znači ne moramo da mažemo, nego sipamo u to drvo i ono će polako se otići, biti zaštita unutrašnja tog drveta. Znam da je teško doći u savremenim uslovima do svih preparata koji su potrebni, pogašenog kreča ili onog običnog kreča. Imamo jedno opakovanje plavog kamena i gašenog kreča zajedno, tako da i to može poslužiti, promešati se po 100 grama jedne i drugog komponente, tako da i to može služiti kao dobra zaštita, zato što i plavi kamen dobar preparat također u korišćenju sa krečom. Jednostavno se dovijajte, tražite načina kako da zaštitite vaše biljke. Znamo kad i nama nije dobro da uvek iznađemo načina kućnim ljubimcima koji isto tako traže pažnju. Tako se potrudimo i za biljke, ne treba mnogo. Ono što sam rekao da uz taj rad ćemo i mi postati onako boljeg raspoloženja i to će uticati na naše bližnje. Svima vama želim puno zdravlja i uspeha, kao što sam rekao u prazničnoj emisiji. Da, zaboravio sam da kažem da naš cvetni magazin ove godine će biti još mnogo bolji, sa mnogo više sadržaja, tako da ako niste se prijavili na besplatan cvetni magazin, dole ispod u opisu ćete imati link gdje ćete moći da kliknete, unešete vaš mail i svaki put dobijete sve te fine informacije koje stižu do vas i da zajedno rastemo, da tako kažem, i ulazimo u svet hortikulture. Podelite drugima, budite hortikulturni. Cvetni pozdrav!